Mbahaye ikaze muri kino kiganiro. Uwavuga ko kimwe mu bintu bihangayikishije isi kuri none harimo n'indwara z'ibyorezo ntabwo waba wibeshe. Umubare w'abantu bicwa n'indwara z'ibyorezo cyangwa se indwara zidakira ukomeje kwiyongera. Ubushakashatsi bukomeje gukorwa kugira ngo barebe ukuntu bakingira zino ndwara z'ibyorezo zihitana abantu benshi, ariko kandi hari iby'ubuvuzi butararonkera igisubizo. Uyu munsi mu nkundire tuze kugaruka kuri statistique y'umwaka w'ibihumbi 2024 ugaragaza umubare w'abantu banduye agakoko gatera sida ndetse n'umubare w'abantu bapfa bazize iyi ndwara. Turongera kandi dukubitire mu gihugu cy'u Rwanda aho imibare y'abanduye agakoko gatera sida ndetse n'abapfa uko bihagaze nk'uko byatangajwe n'ikigo cy'ubuzima RBC. Statistique zakozwe ku bijanye n'indwara ya VIH cyangwa se agakoko gatera ubwandu bwa sida mu mwaka w'ibihumbi 2024 bugaragaza ko abantu bagera kuri miliyoni 40.8 bagendana agakoko gatera sida. Iyi ni statistique yakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2024. Abantu bishwe n'aka gakoko gatera sida mu mwaka w'ibihumbi 2024 ni abantu bagera ku bihumbi 630 nibo bishwe n'iyi ndwara. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'ibihumbi 2023 abagera kuri miliyoni 1,132 n'abantu 739 bari bafite ubwandu butera agakoko ka sida. Ni ukuvuga ko ibice 13 by'abantu batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bose bafite ubwandu bw'agakoko gatera sida. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 ubushakashatsi bwerekana yuko abanduye iyi ndwara ya VIH cyangwa se y'agakoko gatera sida, statistique zigaragaza ko ari ibihumbi 31 n'abantu 800. Ariko kandi mu gihugu cy'u Rwanda hagaragaye imibare misha y'abantu banduye agakoko gatera sida. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko abantu bafite virusi itera sida mu Rwanda bageze ku bihumbi 234, aho buri mwaka yica abagera ku bihumbi 2,500 ikanandurwa n'umubare w'abantu ibihumbi 2,500. Urubyiruko rwasabwe kwipimisha kenshi no kwirinda gupimisha ijisho mu buryo ushobora kureba umuntu ukavuga ngo nta bwandu afite, mwarangiza mugakora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ibi bigaragaza yuko kenshi abantu bisanga bari mu byago. Imibare itangwa na RBC igaragaza ko abafite virusi itera sida mu Rwanda ni ibihumbi 234 n'abantu 593, mu gihe ubwandu busha buri ku kigero cya 2.7%. Muri aba bose banduye ni abantu bari hagati y'imyaka 15 no kugeza ku myaka 49. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya virusi itera sida muri RBC yatangaje ko u Rwanda ruhagaze neza mu bijanye no kurwanya virusi itera sida kuko byagaragajwe. Avuga ko hariho ibyiciro bikigaragaramo abandura cyane aribo urubyiruko. Yagize ati umubare w'abantu banduye sida ni ibihumbi 234. Iyo urebye usanga buri mwaka abagera ku bihumbi 200, ibihumbi 2,500 aribo bandura, naho ikica abagera ku bihumbi 2,500. Iyo urebye abazi ko bahagaze usanga ari abantu ibice 96%. Muri abo ngabo abazi ko bahagaze bagera ku bice 98% aba ngaba ni abitahuye bakaja ku miti. Urubyiruko rurakangurirwa kuba maso ndetse no gufata ibyemezo nyabyo kugira ngo birinde iyi ndwara. Yagize ati uhagarariye ubuzima mu Rwanda, yagize ati nugure twamugina rubyiruko rugenzi rwanje, ndabashishikariza gukomeza gushaka amakuru hamwe na hamwe no guhitamo neza.
amadini hari uburyo abivuga, leta hari uburyo ibivuga, ababyeyi hari uburyo babivuga, ariko dushobora guhitamo kandi tugahitamo neza. Serivisi zo kwirinda zirahari, serivisi zo kwivuza zirahari, ariko nk'uko bagenzi banje babivuze, no gukomeza gushishikariza abandi kuzigana. Ubushakashatsi bwerekana ko abana bari hagati y'imyaka 0 no kugera ku myaka 14 mu mwaka w'ibihumbi 2024 banduye agakoko gatera sida ari abana bari umubare wa 1.4 miliyoni, aribo bagaragayemo ubwandu bw'agakoko gatera sida. Naho abadamu n'abakobwa ibice 53% bifite agakoko ku bwandu butera sida. Umaze kumva iyi mibare y'abantu bapfa n'abandura sida ku isi ndetse no mu bihugu bitandukanye, nahawe kumenya ingamba wafata, nahawe kumenya uko wakwirinda ndetse n'uko wakwikingira. Ndabashimiye mwebwe mwafashe umwanya wo gutegera kino kiganiro. Murakagira Imana, kandi Imana ikomeze ibarinde mwese aho muherereye, ibahe kuramba.